Pozdrav svima i u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da otklonite bug za spavanje u Serbian Truck Simulatoru. To znaju samo oni koji su igrali igricu, znači kada odete negdje da spavate, na primjer na benzinsku pumpu ili negdje u nekoj firmi, bilo gde, vama samo zablokira igrica i ništa više ne može da se radi, mora da se gasi. Ovako, prvo odete na ovaj link koji će biti u opisu i samo kliknite ovdje download i posle ćete dobiti jedan ovakav file. Morate da imate WinRAR da bi ga otvorili, ima dva foldera i sliku jednu i nešto u notepadu. Sad idete ovamo u dokumente, German Truck Simulator, mod i stavite ova tri da se otvaraju, mislim vama samo ovo STS2 ostalo treba, znači stavite da se otvara sa WinRAR-om, otvorite ovako i ova dva foldera, znači samo kopirate ovde i kad vam se ovo pojavi idete samo OK i to je to. Posle će u igrici će da, sad ću vam pokažem mislim sliku kako to sve izgleda kad se vam ono prispava. Uvijek je crn ekran, sad je kao taj deo ekrana dosta je smanjen i samo se u donjem delu ekrana pojavi. A ono kao gore tamo kao ono oko, znate, isto je zatvoreno, ali to ništa vam ne smeta. Tako da to je to, vidimo se.